Tutaniambia. Aikari itura ria Mwireri mwena wa Kieni kaunti-ini ya Nyeri mari na kimako thutha wa irima ria mai marenjaga kuma riera riria ritaramenyekana ni ririku. Riera riri riraumire thutha wa irima riu gukinya mita 150 na riraruta mururumo munene uraiguika ni andu mari kuraihu kuonania rirauma thi na hinya uri iguru. Tukijua ni kama ni gesi inaweza saidia, hata sisi tunasaidika kama kaunti ya Nyeri. Tunasikia Turkana iko na mafuta. Sasa ikiwa ni gesi itatusaidia, hata sisi tutataka hii % kama 50. Siwezi toa ng'ombe wangu nje kwa sababu wanaweza nusha hiyo maji na pengine ni hatari kwa afya yao. Hata sisi usiku ukitoka nje unasikia kama mapua unashindwa na kupumua vizuri. Kwa hivyo tungeomba kama kitu inaweza kutusaidia watutengeneze, kama haiwezi kutusaidia wafunike kwa sababu jua hata watoto wanaanza kuja hapa na waanze kukunywa hii maji na ni. Kuringana na urio renjaga irima riu augite kuma muthenya wa mwambiririo wa kiumia riera riu no rithiete na mbere na kuma undu uria uratumire arugamie wira wake. Kumana na uguo thirikari ya Nyeri nioete ikinya na igeta ataramu kuma ruhonge rwa wama gwika uthuthuria wa riera riu o undu umwe na mai. Evans Kagoni umwe wa ataramu aria mekinyitie mwena uyu. Kagoni ugite uthuthuria uria marikitie gutabania niguonanitie riera riri ritiri na thumu, akiuga ni meguthi na mbere na gwika uthuthuria makiria. Ngiribotera Kameme TV, Getwo Waithira wa Kihara.